nginazi ukuthi kuningi esidlula kona as people abanye bethu nje abafana njengami mina because of experience esengiyitholile einkonzweni ezihlukahlukene sengibethe ngikhenza ukuthi okay ngiyazi ukuthi ngiyathandaza ekhaya sengiyasaba ukuthi ngiye enkonzweni ethize wena ngicela ukuthi ungitshela bakuphathe kanjani enkonzweni okay uma sikhuluma ngenkonzo into yokuqala nje uqala ukukhonza ngaqala ukukhonza I was still adopted ngisahlala nabantu abakholwayo uyibona engayinqela kubona kakhulu into yokukholwa so ngalezo ikhathi lezo ke ngiqala ukukholwa thank you Jesus ngiqala ukukholwa ngangihlala nabantu abakholwayo ukuthi ngangihlezi ngenkonzweni ngalezo sikhathi futhi ke uqala ukukholwa angizange ngibe namahiqi o inkonzweni okujajeka o izinto eziningi ngoba okay ngicela uqale phansi lapha ukuthi ekukholweni kwakho ya okay ekukholweni kwami I can say uqala ukukholwa angibanga nenkinga eziningi ngiqala because of ngaqala ukukholwa ngi-adopt abantu abela abakholwayo okay so babeya nami esontweni babe ngithatha njengengane ngangakaqami nokuthi I'm gay okukhonto evile engase kuthiwa esontweni ngiyacosika yeah abefundisa abalwanga nami ukuthi mhlawumbe bashumayele ngami balwa nami nje ngendlela ehlukile kodwa ebuhlungu yeah ebuhlungu eyangimosha endaweni engangihlala kuyona as I said ukuthi indawo ise-orphanage ngase kwindawo ise-orphanage so ngase ngisatshwa nayingane even umnikazi so-orphanage uma ngibheka wayesebona nje inkunzi yomthakathi why okay abefundisi labo as they are gay mina ngumntwana okhule ekhuthele ngikhuthele even now ngikwazi ukuzibambela yonke into ngingedwa so ngiyumntwana okhule ekhuthele lapha na bengizenzela yonke into nje ngiyapheka ngize ngihlule show anti abaqashiwe mengabe anti ekuthamthathona makuthiwa isekho leyo grocery le mina ngikwazi ukuhlalisa lokho khona efridge ngipheke kuphuma ukudla ngizidle zonke lezi ngane zo50 egcwele orphanage nawe okhona nami ngikhona la so bengile ngane njalo so umama wakho bese ngibeka phambili ukuthi nje ngingane ekayithandayo so even labo bona abantu iminyaka umneme emngaka ngaleso sikhathi I was 15 or 14 okay yes. Yeah. So indaba baqokeleni bafuna ngibona ukuthi impilo futhi ngeke ngize ngiyithole as a gay person bona inclose baphila kangcono because vele mase uthanda ehlabeni ngixisha yona awuyeke ugqoke ingubo musu kuba nje fana nathi yabona you understand I want to speak about that I find ukuthi the people that are in the closets babukela phansi kubantu aba feminine nabantu aba out there kanjani yabona nje bona lento leyo ishoyo ukuthi bathi musukwenza kanjena enza kanjena bona phela bayazazi babafundisi and baphila leyo mpilo leyo kuyifihla noyimpilo yokuyisaba but uthi bona baze bafuna ukubona ukuthi benzani bafuna ukuthi ubone wena ukuthi benzani yes inhloso sami ngicathi kwakuyileyo mhlawumbe noma ngokwa as I said ukuthi babe ngangibheki athi bangasangibhekisi wengane basayibona umnaka umuntu ozosimebona lento ayihalele mhlawumbe ayilwele or speak noma babefuna ukuthi mhlawumbe uphazamiseke wena okholweni phazamiseke okholweni ufune lezi zinto lezi abazenzayo yes into engicathi nje kwakukuphazamiseka kwamala nje lokuphazamiseka kwakufanele kuphazamiseke nje mina ukuthi ngingakhonti ngifile ngibhekane nabo ngihoste i-underwear party yes so baba abantu abazo surprise nje bangifonela bathi kwi-event yakho siyakwazi nokuvela yabona yes ngathi akunankinga so bakwaba abantu abavela kanjalo ku-event yami bebevela ngawuthanda baperforma nami ngayithanda into engayibona I love the twerking ngiyayithanda into art yes ngawuthanda umsebenzi ababewenza after lokho angigxilanga kubona ngaqhwana imisebenzi engiwenzayo ama-event engiwenzayo ngathola i-approach from ukubona futhi i-approach ngayithola ngokuthi babone ile time ngidiscipline the gays about ukuthi ema ufike eklabhini musho remember day one ukuthi awuzile asizile thina as ama-curator azile uzodila nawe wedwa but sizodila nani nonke yes kumele senze show ukuthi mangabe ufikile Sandi wena eklabhini nami ngafika mina ngenza show ukuthi uSandi mangabe eklabhini ephuma kusasa into emenza athi bekumnandi at Pride of Durban umaskandi I should play umaskandi aphume naye ima kwi-gospel mase keep i-gospel sonke sophuma sanelisekile angakhona umuntu Black Life TV.